Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May pagkasakahan kung tinai lela dukdende makahadir si sangem ininen tuo si tampat atawakan kauman sin meiyakan tuo si lahat riyad inalenan we de darud dikr amban me salingkat-lingkat ni alen sin lahat dukhat ru isab lingkat in mea kaum mea mepeten na tu silat ininen sabab alen na lay hadja sampai aku tag na takalekulan ko kesinna pegge kwek hantang 1 minute a day. Luma tempat pengeseban tuju Allah Subhanahu wa taala atau kan tempat yene saya kait kasesebutan tuju Allah Subhanahu wa taala in tempat itu name umat Islam kam kemun makahadir landu kami kegan si kam si pag-invite bisi sangem ininen inin hatu na kiminweku pitu si tempat bi ininen dukhatu na sindu amban kaam tekilale weku duk tekilale ne ku webi dumain ku ilien megbisara karena politika pegyatia sung tapit eleksyonin duk dumen kami kandidato sebagai kandidato kami sin Allah Subhanahu wa taala mo kami ngabi-ngabi tuju kaam yene pagmatalaw tuju Allah Subhanahu wa taala supaya kita bigyan megkalubian tabut sa kiama may umat Islam kwene pinaindemwa guru temyaan in kamatayin mabaya kita rugai masih pinatekka wa Allah Subhanahu wa taala so bangsa ilien in kita bitu si bulak dunya ininen temporary hajja dadali du hajja kita bitu petenna atawakan pahali-hali itu si bulak dunya masih niya pemulihan tebi lahat kakal selama-lama la ini kita bi. Wene hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Penne sami'an kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyaun bi in ginhawa baran bin tu si bulak dunya ininen kue hantang temporary hajja tauran dali du hajja kita itu petenna atau akan penne hinangun ingin baran kue hantang palabe hajja sa menambalan puasa manilan gen ke kita we me pong tinainu we me bagay nu hati ng temporary hajja kita itu me umat Islam bang dumain ni hajja inumay income turuk kami sali du hep kita bilay kemon so pagyan ni hajjam ban kita bi ko me dembua ko me kepung tinihan te bitu megtutut ilmu magpangaji siya tu obos kesinduhanin tu meg piha ente pente ko me arta atau kami usaha in iyan
hajjatet pagsarang sukul tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala, sabab karna may aaba sila ninti apitu magtuntut ilmu, dukti apitu magtuntut nafaka, yene kaya luman tabi tu si bulak dunya, karna supaya kita tabi keseg mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, yeruhep, pagtuyaan tabi tu si bulak dunya supaya kita tabi elum dadali. So sumay guna tabi kellum tabi radali lay mag-ibadat supaya niya ketekkahan tabi tabut siya kiyama. When pen bahasa meteuhin atawakan hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulang pariksa kita, indunya tu ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Indunya ini nen kuhantang pagtenem-teneman tabi hajja ganta supaya niya tahar beswe tabi si pesongan lutu tabi sikan ng akhirat. May umat Islam, in pagpesabin, gated niya batalan siya, bisan magbalik-balik, sababin kita ito, tinampat kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, tampat magkalupa. In kita pinapanjan wa Allah ta'ala, insan. In insanin, ene tampat iya magkalupa, duk magkasala. So hangkan, in magpesabin, may kiguruhan ito, ga ni siya pente sa amin magpikir, sinluog din, megluwas lungsad siya penbahasahin, megluko ligat siya, ngabi-ngabi, tudyo pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pen Allah subhanahu wa ta'ala, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Duk meseb kaw ya Muhammad, bennal impeg P7, impeg P7 nuyan, megmumpaat, megkalagihan, megkegunahan ted si Miaa magpaparatsayahin. Si Miaa mu'minin, kaya magkakatujo Allah subhanahu wa ta'ala. So hadya pagsarang sukur, duk, sabay kita magkaleg-kaleg, kegan, si bang niya asamian, may keurong, amban may kepong tinihanbi, karena pagmatalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala kwene tasabut ng bapong tinitibilay. May umat Islam, si hinang bito, megpeniya ka amhatinen walima, atawakan pegtipun-tipunan simbang sayakan tu si kauman bininen, dambua adu isa bininen hatinen, kwe kepengedduan tabi, supaya kita mag kinatao atau kamagkibiyaksa na tunay si ininen in waktu pagpesep pinesepten bi. In pagpesep ininen, pagkasabab karna mag-esep inesep kita bi. In pagpesep into pesibulak dunya sa ituen, waktu tabi natagpo ito. Wada pun bang siya akhirat, gaan niya waktu tabi magpesep. Duking kasurgaanin, to si bulak dunya in-apply wa tabi yung kasurgaan tambito si bulak dunya dumain may kita mag-apply bang nila siya akhirat na amban sa baban iyan inakulay we hadjantang ngurong bisan sa sarikidiki we na pinagbahasahin gaan niya tartantu lai maudu we kinimatan subay pagge kawajiban isab sin kami bigpesabin lennu kuisab duktalew kuisab bang niya dembua hadith atau akan detektang amban ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala gaya tapos sampai kami si kaam na murah-murahan bang niya hatinan lai meketay maane amban me binisara kemilay amban nakabtang pero kabtang duketinen bang mengkitay main na magsabar kita bi dukpekuhan tabi siya dua atuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain siya inurungan pagmatalew duk taufik bang pain siya makapag-ibadat dahil aman kamatere. Me tatua pong tinay sa agama Islam da kita bi lupa da kita bi ligap subay ted kita bi magmatalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kita bi ngeseb tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa in kita bi sumusumudde masih kita bi pinepole wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Wasbillahi tiya peme kapung tinayanin makahadir du isab tu singi mininen na gene kutantu makapataha sin mehimumungan atau akan sadak kabisan sedikit-dikit makuku si Allah subhanahu wa ta'ala kampunan duk murah-murahan in kita bi inampun Allah subhanahu wa ta'ala duk dembuli billahi magmaaf kam si kami emon labi luma sigin hau baranku inaku hetinen dumen tantu hetinen tau megbisara subay yene penne sahapap bisara bisan sepandak-pandak bang hatinen meke urung hatinen kemumpaatan khairul kalami kalam Allah wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa huwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.